Mu karere ka Rwamagana, umusore wari uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko wari witegura kurushinga n'umukunzi we uturuka mu karere ka Nyabihu, aho bari bafite ubukwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2026. Ubwo nejo bundi hahise yaburiwe urengero ku munsi yari bukingirweho n'umukunzi we, bikomeza kuba urujijo. Uyu musore yaburiwe urengero mu rukerera rwo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2026, aho yari atuye mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bishenyi muri aka karere ka Rwamagana. Uyu musore yari asanzwe akora muri rumwe mu nganda mu cyanya cyahariwe inganda mu karere ka Rwamagana. Mu butumire bw'ubukwe bwabo bwari buherutse kujya hanze, bwari bwagaragaje ko ubukwe bwabo buzaba tariki 2 Gicurasi muri mwaka 2026, bukabera Regina Pacis Rambura mu karere ka Nyabihu, aho iwabo w'umukobwa bari batuye, kuko kuri uwo munsi bari kujya gusaba no gukwa muri aka karere ka Nyabihu, aho iwabo w'umukobwa bari batuye. Bamwe mu bari baraye babukereye biteguye ko bari buze guherekeza umusore kujya gusaba no gukwa mu karere ka Nyabihu, bazindutse mu gitondo saa 9 bamuhamagara maze ngo bitegure, bamubura kuri telefone. Imodoka ziraza gutwara abaherekeje uyu musore wari ugiye kujya gusaba ndetse n'abandi bose bari baje kumuherekeza zari zamaze kuhagera saa 9 z'ijoro. Nibwo bahamagaye umusore kuri telefone maze baramubura, niko kwihutira kujya kureba aho yari atuye ngo barebe ko hari ikibazo yagize. Mu kugera aho yari asanzwe atuye, umusore ntabwo bamubonye. Umuyobozi nshingabikorwa w'umurenge wa Mwurire muri aka karere ka Rwamagana yitwa Rugengamanzi Steven, yabwiye ko amakuru y'ibura ry'uyu musore bayamenye, maze abwira umuryango we kujya gutanga ikirego ku nzego z'umutekano kugira ngo babafashe kumushakisha. Rugengamanzi Steven, umuyobozi w'umurenge wa Mwurire, ejo twahaye amakuru n'umuyobozi w'umudugudu batubwira ko hari umuturage wacumbitse wari ufite ubukwe wagombaga kujya gukura umugeni mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rambura wabuze. Gusa ngo kuri uwo munsi umusore yahamagaye umukobwa amubwira ko abona ubukwe bwabo hari abantu babwivanzemo. Guhera icyo gihe yahise akuraho telefone. Gitifu Rugengamanzi yavuze ko basabye umuryango w'uyu musore kujya gutanga ikirego ku nzego z'umutekano kugira ngo zibafashe kumushakisha. Yavuze ko nta makuru y'ikishe ubu bukwe bwe bazi kugeza ubu, bikaba bikiri amayobera. Uyu musore wari ufite ubukwe kuri iyi tariki ya 2 yavukaga mu karere ka Huye nk'uko imyirondoro yigomeza kubigaragaza. Abaturage benshi bari baturiye hafi n'aho uyu musore yari atuye ndetse n'ab'inshuti ze bakomeje kubabazwa n'ibura ry'uyu musore. Mu gahinda kenshi bavuga ko bari baratwerereye, ariko ku munota wa nyuma ubukwe bukaba bupfuye kubera ko benshi bari bamaze kwitegura. Imikenyero bari bamaze gushyiramo nk'abagiye guherekeza umusore kujya kureba umugeni bahise bayikuramwo amaramasa, ndetse n'imodoka zose zari zaje mu gikorwa cyo gutwara umukwe ndetse n'abari bamuherekeje nazo zasubiye amaramasa. Mu gahinda kenshi abaturage babashije kuvugana na TV na Radio 1 bagaragaje agahinda gakomeye cyane batewe n'ibura ry'uyu musore ku munsi w'ubukwe bwe. Niba ari ubwa mbere warubanye natwe hano kuri Bivugwe TV, ibuka kanda subscribe ukone no kunzogera, kandi ndagushimiye cyane wowe niba warakoze subscribe, uri agaciro gakomeye cyane. Amakuru yose agezweho uzajya yumvira hano kuri Bivugwe TV. Dukomeze kwifuriza umuryango w'uyu musore ko bamubona kugira ngo akomeze ibirori bye byari biteganyijwe kuba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2026, dore ko bigaragara ko umugeni yari yamaze kwitegura ndetse n'abi wabo w'umukobwa bari biteguye. Nyuma y'uko umwana w'umukobwa wo mu karere ka Nyabihu amaze kumva ko umukwe yamaze kuburirwa irengero, yahise acika intege kandi yari yamaze kwitegura, ndetse n'ababyeyi be bari bamaze kwitegura ko bagomba kwakira umukwe wabo mu rugo rwabo, kandi bakomeza kuvuga ko kubura k'uyu musore atabigizemo ubushake ndetse n'uruhare kubera ko yari yamaze gutanga inkwano ndetse n'ibindi byose bisabwa kugira ngo umuntu ahabwe umugeni.